kublai phi baro shkatup kubo jungi kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Paidin uba Remington shaka UDP. Khandriu tarik ujeliu enrakhe singi buram kinong tre yeng briu hakeleng keperthai. Shajid usamla chusrang CH Sangma haka North East United Football Club Academy. Ban Shat tongan yap ya uko karang kajingle ba isad met hanagalan. Tementang ini apaj ki kubo ki bakambanya. Ka United Democratic Party haka singin kala yo ban pediang dekot yu MLA barim ka mau kenrau uba Remington pengrup uba dairu uwe ni kinong yalam ke NPP haka district. Ya uni urang ba la pediang haka jingalang ba kerpang ka baladon lang bon ba ki he ka UDP kentobi u presiden rang ba ka seng uba met ba lengdo. Hakani kasngi ka parti kala penbena sendon ya uba Remington banong ukertong jongka hakani ka election MLA banwan hau ar hajar ar pulai. Cingat lenti gomban mali hakatu por. Kendek kadang dicingi payah. Ka parti riulum bat ki parti bat ki national parti. Kendek banai hau ar hajar pra nilai yo bat ya ka sarkar. Ya ka no cingat Joki pat ba cuai nuksa sibon ba kicinget kinongrep kiyo mat akadega hendak senam ngabala dep dada dei kapati UDP kapati rulum kapapat ya kapor sorkar kabahakli do hakatu hi ke meeting kilada prahi hak national party naladan mata saus nem tam kapapayer kalong Hakatu meeting cula ban simrai kelemparai ki parti ki ba ma kita ki high command cuai nuksa kongres hapa chadali NPP ru bon ki high command ki ban kuik ki state cula ban sim ya karai ya kanu rai ya kacing ka bang ya kendo hapa ki konferensi ki baper Kasenjuk kinong treying brio lani ka All Meghalaya Domestic Workers Union kalong katanat jangka National Domestic Workers Movement lengba ka kong wan penhun karsentiu kabalong kanong yalam kalapen benapat ba baka AMDWU kan rakhe ka sngikan mau buram ya kinong treying brio hakeleng ka perthai International Domestic Workers Day haka khandri tarik ujeliu ar hajar arpo ar Hamadan Fire Brigade Yoringham. Kumta Kani kanong yalam kala kerpat ya baro kitrai yeng ki babu nong trei hayeng hasem bakin pelat bat ai syuti ki nong trei klem dakhati ya ka bai sngi hakate ka sngi kenang ba kin la ban wan sha ka jingalang ba kerpang ka bai dei bat kini ki nong trei ka kong wan penhun kala kenturu ki trai yeng banem pentrei tam hakasi ka babut na kani ka jingwan jo ki nong trei yeng sha ka jingrakhe ya ka International Domestic Workers Day Kumban supen kan mau, bu na kinong tre yeng brio kide kilong kumi bat ki kenthei hakeleng ka perthei. Kumta, kidon kamban yo ka buram haka imlang salang kumbalong ki weipat ki batre hakikam babunjat. Nadai kongwan kan harsintiu, pengabat di lobby ng kasi coordinator ng National Domestic Workers Movement Meghalaya Region. Pengabat kumi organizer ng key person ng All Meghalaya Domestic Workers Union. Kita pang jong kalika press conference kalau dia dapat kita kasih sibenta kalau melihat pendapat ba jadi lagi nak kita kasih burung dengan kita train kalau hak dia kalau maju apa dia kalau kawan di baru baru kita kasih dan kita request hak kita lah kita itu syuti ke ba kanundan kanu kajen khati atau bayung sini ke jongki lani ka syuti ka bakanum dan kanu pada kajin pentrai tam ka kam kasi ka babu rakiwan ban yashim danta hakadika jing rakhi ka jongki lekin mamite pagoro ida la jong kasni ka pang wa ki jina school ki dan ki dong kai ki dan kajing buram pa ki dan wa kajing ade parlok ida bu boy ta si buram ka friendship di kumju ruhi ki di ki domestic workers ki dan la jong kasi buram kata ka bagi khat International Domestic Workers Day ngakhat Mat ka mo ka jikar pa de baro ka kitra ki ba kami ng salang jori bangin ay ka buram na kabita ka jong ki kilong kilong kami ki jong ma ikin thai bakilyo na pura ya ka deka jigrakhi ka jong ki ka balong ka khat ni ka
Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization hapo kajingalam jung uba ban Karnayor u President bat Kenny Nongrum u Secretary bat gidukot kilalet ban jurep ya kasurok jong ka skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana kabakot Shiklur Sanpau Saulak na 0 point dam site Chamadan So Meleng kabalong lai kilometer. Hakani kajing jurep kaseng kalalap bakani kasurok kabadang syudap menta katukan ni benai kalajot haki babun benta. Bar ka donru ka jing klong ka napo ka surok kabala ban yalam sya ka jing jabas ngosi. Kumta na kaliang kaseng kala kentu ya ka office jong chief engineer ka PWD ban shimkya ya ka ni ka kam knang baki pal ba ka than kinyo shisha ka jing mentoy bapura. Jat meladep ru niyo iba kadang duna kata ka jing do henrei tang suslap malumala kimau siap kilami lut sajerong. Te hakani ka jing 3 menit kalong penban ka jing du jing kermen na benta ki pipe nong song sunong ki ba song sakani ka area ba hadin ba ki ayo ya ka jing sup ka batang kendiat por kin sayo mat biang ya ka jing jenjar kum ba ki julong na du ka ba ningkong te hakani ngi kerpat na kaliang jong ka office bakan page bakan jungo ya kani ka jing tray kenang ba kinla ban penbaha bat kinla ban tray kat kumpa kidei bantrei. Te na kaliang jongi kaseng nyum syong kali ketia kani bangin bakan long hakani karukum ka jing trei. Kidei ban penbaha, kidei ban penbiang bar kumju ro. Na kaliang jong ka office kadei ro ban pej perman bah. Ba lada ka jing trei. Kalong hakani karukum ya kabil ro kidei ban kimpat dei ban pelai. Kat ba ka kampat yai bet. Usamla na rilum garo badang kanyo snam karta chusrang CH sangma ula sha je ban sha hikai pentebet haki kamele kai football haka North East United Football Club haka School Academy jongka ka bah Guwahati uchusrang ujale kai naka Chipakore Football Club Tura na pedeng 1000 ngut kisamla ke bala turwa yala di Bandung haka North East United Football Club Academy dai tanguni usamla uba kinong pet benya naka North East United kila shemba ulong uba donsap bad uba ibiang ban kiu irat hakani ka kamya lekai menteri rang ba ka ondat ke ka jing khublei kitbok ya uni usamla ubala poisha kani ka jing job ban sha jet papaunam hakani ka than Man usnem ka sorkar Nagaland ka penlut daki klur tengka ban kringi ki breu na ka than sate lamingi na ki jilla ka ri India ban na keleng kiri ka perthei ban wan pet ya ka Hornbill ko Karang Festival ka bane mun sngi haunai no pra ka bala kella long ka we na ki tamasa ba paunam tang Hanagaland henrei ha ka than lamingi baro ka we hagani ka tamasa laju kentu ban ri ban sumar ban kyar na ka jingsho do yo ko Karang usim ubadon haka jingma bandu jat nasla perthei kajingja ba excitement haka ba kibriu kila tangon yap ban bam do yu ko Karang hawoka kala priang lengba ka khubor bala tho ha Eastern Mirror ka kot khubor na jela Nagaland ka Nagaland ka jela ka ba pau khmat haka jingjur ki kam siatu ikimrat klau bar ka jing shyam kibriu ban bam ki do mrat Katika kot khubor kala ongru bagi bor bahajrong jo katanat penroi penne mariang bat yada merat klau kan sa tokit ban penshitom yakitu ki badon kti hakani ka jingle ba isat met ya uko Karang You cannot bend to the white. Pada kitu ki khubor ngila poisha ka bakun tar hadu banginde syambiang khublei shibun